فصل. والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. وله مع البلاء 3 مقامات: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، ولكنه قد يخففه وإن كان ضعيفا. الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. فصل. ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء، وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. فصل. وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة 6، وهي الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته። بالله سبحانه وتعالى فقد زاري ሁለተኛው ደርሳችን ይሆናል። ባለፈው መግቢያው ላይ እንደተመለከትነው አንድ በወንጀል የተፈተነ ሰው ከዛ ከተፈተነበት ወንጀል መውጣት እንዳልቻለ፣ እንዴት መውጣት እንደሚችል ደግሞ ወደ ኢማም ኢብኑል ቀይም መጥቶ መድኃኒትን ህክምናን እየጠየቃቸው እንደሆነ ተመልክተን ነበር። መግቢያውን ተመልክተን ዛሬ ደግሞ ኢንሻአላህ ወደ መድኃኒቱ እንገባለን ማለት ነው። ያ ሰው የጠየቃቸው ጥያቄ እንዴት መውጣት እንደሚችል ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ኢብኑል ቀይም ከዛ የሚወጣበትን መንገድ የሚጠቁሙት ይሆናል ማለት ነው። ቃለ ረሂመሁላህ ፈስሉን الدعاء من أنفع الأدوية. الدعاء دعاء من أنفع الأدوية እጅግ ጠቃሚ ከሆኑ መድኃኒቶች መካከል ነው። أنفع እጅግ ጠቃሚ الأدوية ከመድኃኒቶች ውስጥ ትልቁና እጅግ ጠቃሚ የሆነው ዱዓ ነው። قال والدعاء دعاء من أنفع الأدوية እጅግ ጠቃሚ ከሆኑ መድኃኒቶች ውስጥ ነው አሉ። وهو እሱ ዱዓ عدو البلاء የበላእ ምኑ ነው? ጠላቱ ነው። عدو ጠላቱ ነው። البلاء የበላእ ጠላቱ ነው። يدافعه ይከላከለዋል። ويعالجه ያክመዋል። በላእን ይከላከላል ያክማል። ويمنع ይከለከላል نزوله የሱን መውረድንም ይከለክለዋል። በላእ እንዳይደርስ ይከለክለዋል። ويرفعه ከወረደም በኋላ ደግሞ ያነሳዋል። ረፍዕ ኢዛለቱን بعد وقوع ነው የሚሆነው። ከተከሰተ በኋላ ማንሳቱ ረፍዕ ነው። ደፍዕ ደግሞ መንዑን قبل وقوع ከመከሰቱ በፊት መከላከል። طيب أو يخففه ወይም ደግሞ ያቀለዋል። إذا نزل ከተከሰተ ከወረደ ማለት ዱዓው ወይ ሙሉ ለሙሉ ይከላከለዋል ወይ እንዳይወርድ ያደርገዋል ወይ ደግሞ ከወረደ በኋላ ያቀለዋል፣ ችግሩን ያቀል። طيب ምናልባት አንተ የሆነ ችግር ሲያጋጥምህ በህይወታችሁ ላይ የሆነ ሙሲባ ሲያጋጥማችሁ ያ ነገር ምናልባት ዱዓ ባታደርጉ ኑሮ በነበር ከዛ ይከፋ ይሆን ነበር ማለት ነው።
وهو سلاح المؤمن وهو الدعاء سلاح المؤمن يا مؤمن من جنو سلاحنا وسيفنا رسول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين من الحديث على سند لاي تنشجر بينو ربت دعاء يا أمانيوش مساريانو طيب سلازي وهو سلاح المؤمن يا مؤمن مساريانو نوالو قال رحمه الله وله لست لدعاء مع البلاء كبلاء قار ثلاثة مقامات سوست درجة وشالو عند زو دعاء سيادرق ችግር ካጋጠመው ከሶስት አንዱ ይሆናል ማለት ነው احدها የመጀመሪያው አየኩነ ሊሆን ነው አቅዋ ጠንካራ ሊሆን ነው من البلاء ከበላኡ በላይ ጠንካራ ሊሆን ነው ዱዓው ከችግሩ ከበላኡ በላይ ጠንካራ ይሆንና فيدفعه من ይለዋል ይከላከለዋል طيب الثاني ሁለተኛው አየኩነ ዱዓው መሆኑ ነው አضعف እጅግ ደካማ ሊሆን ነው من البلاء ከበላኡ በጣም ደካማ ሊሆን ነው فيقوى عليه البلاء የዚህን ጊዜ ምን ይሆናል በላኡ ከሱ ላይ ይጠነከረበታል ማለት ነው طيب ዱዓው ደካማ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ የዚህን ጊዜ ኃይል ሊኖረው የሚችለው ማን ነው ችግሩ ነው ማለት ነው فيصاب به العبد የዚህኔ ባሪያ ያገኘዋል በዛ በችግር ይገኛል ማለት ነው አደጋው ያገኘዋል ማለት ነው ምናልባት ዱዓ ያደረገ ነው ሰውየው ዱዓው ግን ደካማ የሆነ ዱዓ ነው ወይ መስፈርቶችን ከማሟላት አንፃር طيب የዚህን ሰው ችግር ካጋጠመው ችግር በሱ ላይ ከተከሰተ ዱዓው ደካማ ሆኖ በላው አሸንፎታል ማለት ነው ወላኪን ነገር ግን قد يخففه በርግጥም ያቀለዋል ችግሩን وان كان ضعيفا በላው يعني ዱዓው ደካማ ቢሆንም እንኳን طيب ግልጽ ነው አይደለ ሶስት ደረጃዎች አሉት የመጀመሪያው ዱዓው በጣም ጠንካራ ይሆንና በላውን ሙሉ ለሙሉ ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው ይቆጣጠራል ማለት ነው ሁለተኛው ዱዓው ደካማ ይሆንና ባሪያው በበላ ይገኛል ያገኘዋል ችግር ያገኘዋል ማለት ነው ነገር ግን ያቀለዋል ምናልባት ዱዓ ባያደርግ ኑሮ በነበር ከዛ ይከፋ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሶስተኛው አየተቃወማ يعني ሊጋፈጡ ነው ሊፋለሙ ነው አየተቃወማ አየተናዘع ويتدافع እርስ በርሳቸው ሊፋለሙ ነው ويمنع ይከለክላል كل واحد منهما صاحبه አንዱ አንደኛውን ባልደረባውን ይከለክላል ማለት ነው ማለት እኩል ላይ ይሆናል ችግሩና ዱዓ አብረው ይጋፈጣሉ ማለት ነው طيب ስለዚህ ከዚህ ከሶስቱ አንዱ ሊሆን ይችላል ማለት ነው የዱዓው ሁኔታ قال ومن انفع الادويه ከመድኃኒቶች ሁሉ እጅግ ጠቃሚ የሆነው ደግሞ ሌላው الالحاح ቸክ ማለት ነው في الدعاء በዱዓ ላይ ቸክ ማለት ነው الحاح ማለት ደጋግሞ መጠየቅ ማለት ነው وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام منالو من لم يسأل الله يما يتأيك هنا أكال يغضب عليه الله بسلا يكوت عبتال الله يما يلمن هنا سو الله بسلا يكوت عبتال سبحان الله يسول جدمو ستتأيكون وميكوتاو أو كما قال الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب يا آدم اللج هنا نجر هتأيك الرجل اللي بلا هتأيكه يا براه يما يزجع يهونون الله انتأيك الله ثم تأيك حكم كالله يقتل يسولج دمو ستتأيكه من يلان يقتل الله دمو هل تأيكونه يقتل طيب نعم سلازي الحاح ያስፈልጋል አሉ ቸክ ማለት ያንን ነገር ደጋግሞ መጠየቅ فصل من الآفات التي من الآفات ከችግሮች التي ከነዛ ችግሮች تمنع የምትከለክል قبول الدعاء دعاء ተቀባይነት እንዳይኖር ዱዓችን ተቀባይነት እንዳይኖረው የሚከለክሉ ችግሮች እጅግ ወሳኝ የሆነ ነጥብ ነው ዱዓ እናደርጋለን ብዙዎቻችን ማሻአላህ ነገር ግን የዱዓችን ውጤት ወይ ደግሞ ውጤታማ እንዳይሆን የሚከለክሉ ነገራቶች ይኖራሉ እሱን ሊጠቅሱ ነው ማለት ነው قال رحمه الله ومن الآفات التي ከነዛ ችግሮች تمنع የምትከለክል ترتب آثر الدعاء የዱዓን ውጤት አስከትላ እንዳትመጣ ከሚከለክሉ ነገራቶች ውስጥ عليه በዛ በሰውየው ላይ ዱዓ አድርጎ ዱዓው ውጤታማ እንዳይሆን ከሚያደርጉ ነገራቶች ውስጥ أن يستعجل العبد عند باريا متشاكل نو
ويستعجل متشاكلون العبد عند باريا متشاكلون ويستبطئ الإجابة ويستبطئ زقيتوال بلو لياسبنو الإجابة ملاشو زقيب بلو لياسبنو يزين فيستحسر تسفاي قرطنا ويدع الدعاء دعان كذا يتوال طيب جيغو ساني هنا نقرنو سويو سنش كزي لمننا تسفاي قرطال ይህን ያክል ቀን ለመንኩት ይላል። ይሄ ትልቅ ጥፋት ነው ማለት ነው። وهو ይህ ሰው ቢመንዚለቲ በዛ ደረጃ ነው። ይሄ ዱዓ አድርጎ ከዛ በኋላ ቀረቢ ብሎ የሚተው ሰው ተስፋ የሚቆርጥ የሆነ ሰው ቢመንዚለቲ በዛ ደረጃ ነው። በየት መንበደረ በዝረን አዝርትን እንደዘራ የሆነ ሰው አው ገረሰ ገርሰን ወይም ደግሞ አትክልት የተከለ طيب እህል ምናምን ሊዘራ ይችላል። በዝር ደግሞ የሆነ ነገር ሊተክል ይችላል። ማንጎ ሊተክል ይችላል። የተለያዩ ነገራቶች ብርቱካን ሊተክል ይችላል። ከዛ ፈጀዐለ ጀመረ የተዓሃዱሁ መከታተል ጀመረ እሱን طيب ይንከባከበው ጀመረ። ወየስቂህ ውሃም ያጠጣው ጀመረ። አዘርትን ዘራ ወደሞ የሆነ ነገር ተከለና ማሻአላህ መጀመሪያ አካባቢ ላይ በደንብ ያኒ ተዓሁድ ያደርጋል ከሱ ጋር የሚያስፈልገውን ነገር ያደርግለታል። ከጎኑ ደግሞ እሱ እንዲያድግ የሚያደርጉ ነገራቶችን አረሞችን የተለያዩ ነገሮችን ያጸዳለታል። ውሃ ያጠጣዋል። ግን ችግሩ ምንድነው? ፈለመስተብጠአ በዘገየበት ጊዜ ከማለሁ የሱ ሙሉእነቱ طيب ከማለሁ የሱ ሙሉእነት በዘገየበት ጊዜ ወኢድራከሁ የሱ መድረስ طيب ከማል ተማም ነሙህ ወንضጅህ ፍሬያማነቱ ኢድራከሁ حصوله وبلوغه المطلوب መድረሱ በዘገየበት ጊዜ ምን ያደርገዋል? ተረከሁ ይተዋዋል። ወአህመለሁ ቸልለዋል። ብዙ ጊዜ ውሃ ካጠጣው በኋላ ብዙ ከተንከባከበው በኋላ ምናልባት እኮ ሊበቅል የሚቀረው ትንሽ ቀናቶች ሊሆን ይችላሉ። ምናልባት የተከለው ነገር ፍሬያማ ሊሆን ትንሽ ጊዜያቶች ነበር የሚቀሩት። ከዛ በኋላ ግን ምን ይለዋል? ይተዋዋል። ቀረብኝ ብሎ ማለት ነው። ባምቦ የሚባል ዛፍ አለ ታውቁት ከሆነ ባምቦ 5 ዓመትና ከዛ በላይ ውሃ ልታጠጡት ትችላላችሁ። ወደ ፈረንጅ ሀገር ምናምን ያለ ትልቅ ዛፍ ነው። ረጅም ነው ታውቁታላችሁ ብታውት። ከ5 ዓመትና ከዛ በላይ ውሃ ስታጠጡት ከምድር ግን አይወጣም። የሚገርማችሁ ልክ 5 ዓመት ከሆነው ነው ወደ ምድር ብቅ ማለት የሚጀምረው። አያችሁ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ዱዓ አድርጎ ሰውየው ዘገየብኝ ብሎ ተስፋ ይቆርጣል። እስቲዕጃል አያስፈልግም፣ መቻኮል አያስፈልግም። ስንት ዓመት አላህን ለምነን ነው እኛ? ስንት ወር አላህን ለምነን ነው እኛ? ከሰለፎች አንዱ እኮ دعوت ربي في حاجة 20 سنة فلم يقضيها لي ولم أيأس منها الله سبحانه وتعالى لأند قداي 20 ዓመት አላህን ለመንኩት ይላሉ ከሰለፎች አንዱ። 20 ዓመት አላህ ያንን ጉዳይ አላሳካልኝም እኔም ከዛ ተስፋ አልቆረጥኩም ይላሉ። እኛ ግን ስንት ዓመት አላህን ለምነነው ነው? طيب ቸክ ማለት ያስፈልጋል። በሁሉም አጋጣሚ መንገድ ላይ እየሄዳችሁም ሊሆን ይችላል። የኢማናችሁ ጉዳይ ከሆነ ያ አላህ ኢማኔን ጨምርልኝ፣ ያ አላህን ካለሁበት ሐል አስተካክለኝ። መንገድ ላይ የሆናችሁ እየነዳችሁ ሊሆን ይችላል። ታክሲ ውስጥ ሆናችሁ ሊሆን ይችላል። በማንኛውም አጋጣሚ አላህ የትኛውን ዱዓችሁን እንደሚሰማ አታውቁም። ለዛም ነው ሼኹ ረሂመሁላህ የመጀመሪያ ጥቆማቸው የሆነው ዱዓ ነው። የመጀመሪያ ያመላከቱት መድኃኒት ዱዓ ነው። ከዚህ በኋላ የምጠቅስልህ መድኃኒቶች ብታደርጋቸውም አላህ ካላገዘህ ልትወጣ አትችልም ከዛ ሱስ እያሉት ነው። ሰውየው መውጣት አልቻለም አይደለ? ከዛ ወንጀል የዱዓ አድርግ። ያ ረቢ አላህ ከዚህ ሱስ አውጣኝ፣ ያ ረቢ አላህ ደክሞኛል አልቻልኩም፣ ያ አላህ መውጣት እየሞከርኩኝ ነው። መርሳት የምትፈልጊው ሰው ከሆነ ያ አላህ ይህን ሰው ከልብ ያውጣልኝ፣ ልቤን በአንተ ፍቅር ሞላልኝ። ያ አላህ አንተ ከሱ የተሻሉ ብዙ ባሮች አሉ፣ መልካሙን ወፍቀኝ። አንቺ እሱን ለመርሳት እየሞከርሽ ነው። አንተ ከዛ ወንጀል ለመውጣት እየሞከርክ ነው አይደለ? የተወሰነ ቀን ትሞክርና ደግመህ ደግሞ ትመለሳለህ። 3 ቀን ትቆይበትና ደግሞ ተመለሳለህ። በሁሉም ትምህርት ቤትም ሆነ ያ አላህ እየሞከርኩኝ ነው። طيب ውጤቱ መቼ እንደሚመጣ አታውቁ። نعم قال رحمه الله في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري أبو هريرة باستلالفو حديث رسول عليه الصلاة والسلام منالو يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يستجاب لأحدكم لاندنياتشو كو الله دعاون يقبلوال ما لم يعجل اسكال تشاكل درس يقول يلال متشاكل من مالتنو دعوت ربي جيتاين لمنكت أو دعوت فلم يستجب لي لمنكن دعا دركن نقرقل لاني ملاش التستنيم ملاش على قنيهم بلو يهنن مالتنو الرسول عليه الصلاة والسلام
ስለዚህ ባረከላሁ ፊኩም ኢልሃህ ያስፈልጋል፣ ቸክ ማለት ያስፈልጋል። طيب ትንሽ ጊዜያቶችን ወራቶችን አይደለም አመታቶችም ሊያስፈልጉ ይችላሉ። نعم قال رحمه الله فصل الدعاء الذي لا يكاد يرد الدعاء الذي يا دعاء لا يكاد يرد لا يكاد የማይቀርብ የሆነ يرد ለመመለስ ፈጽሞ ሊመለስ የማይችል ዱዓ ማለታቸው ነው። ሱብሃንአላህ ከዚህ በታች የሚጠቅሷቸው መስፈርቶች ሁኔታዎች አሉ። እነዚህን መስፈርቶች እነዚህን ሁኔታዎች አሟልቶ የሚያደርግ ሰው በፍጹም ዱዓ ተመላሽ አይሆንም ሊሉ ነው። ቃለ ረሒመሁላህ ወኢዛ ጀመዐ ከሰበሰበ አዱዓኡ ዱዓው ከሰበሰበ ወኢዛ ጁሚዐም ከተሰበሰበም ጠይብ ዱዓው ከሰበሰበ ሰውየው የሚያደርገው ሰው ዱዓ አሁን ከዚህ በታች የሚጠቀሱትን ነገራቶች አጠቃልሎ ካያዘ ሑዱር አልቀልቢ የቀልብን መገኘት የቀልብን መጣድ ወጀምዕየተሁ መሰብሰቡም ቢኩልየትህ ሙሉ ለሙሉ መሰብሰቡ ዐለል መጥሉብ በሚፈለገው ነገር ላይ እሱ ሰውየው በሚፈልገው ነገር ላይ ልቡንም ሐሳቡንም ሙሉ ለሙሉ ከሰበሰበ ቀልቡ እዛ ቦታ ላይ መጣድ አለበት። እጁን አንስቶ ዱዓ እያደረገ ሌላ ሐሳብ ውስጥ መግባት የለበትም። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወዕለሙ አነላህ ላ የስተጂቡ ዱዓአን ሚን ቀልቢን ጋፊል ላህ አላህ ዝንጉ ከሆነ ሰው ዱዓውን አይቀበልም ብለዋል። ቀልብህ መሰብሰብ አለበት። ወሳደፈ ከገጠመ ወቅተን ጊዜን ከገጠመ ሚን አውቃት አልኢጃበቲ ሲተቲ ሚን አውቃት ከጊዜያቶች አልኢጃበቲ ዱዓ ተቀባይነት ያገኛል ተብሎ ከሚጠረጠሩ ወይም ደግሞ ከተነገሩ ቦታዎች ጋር ከገጠመ ወሳደፈ ከገጠመ ወቅተን ጊዜን ከገጠመ ሚን አውቃት አልኢጃበቲ الستة ከስድስቶቹ ዱዓ ተቀባይነት ያገኛሉ ተብለው የተጠቀሱ አሉ። ነገር ግን ስድስት ብቻ አይደሉም፣ ብዙ ናቸው። እዚህ ጋር እንደ ሳምፕል ያክል የሚጠቀሱ ናቸው እንጂ እጅግ በጣም ብዙ አጋጣሚዎች እጅግ ብዙ ሰዓቶች አሉ። ወህየ እነዚህ ስድስት ዱዓ ተቀባይነት ይገኝባቸዋል ተብለው የተነገሩን የመጀመሪያው الثلث الأخير من الليل الثلث الأخير አንድ ሶስተኛ የመጨረሻው من الليل ከሌሊት የመጨረሻው አንድ ሶስተኛ ላይ ብዙዎቻችን ችላ ያለው የሆነ ትልቅ የሆነ ሰዓት ነው። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى በየሌሊቱ ወደ ቅርቢቱ ሰማይ ይወርዳል። ከዛ መን የድዑኒ ፈአስተጂበ ለህ ወመን የስአሉኒ ፈአዕጢየህ መን የስተግፊሩኒ ፈአግፊረ ለህ ይላል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በዚህ ሰዓት ላይ ወርዶ ማን ነው የሚጠይቀኝ ጥያቄው ምላሽ የምሰጠው? ማን ነው ዱዓ የሚያደርግ እኔን የሚለምነው ለዱዓው ምላሽ የማደርግለት የምሰጠው? ማን ነው ማህርታ የሚጠይቀኝ ወንጀሉን ይቅር የምልለት ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ብዙዎቻችን በዚህ ሰዓት ላይ እንቅልፍ ውስጥ ነን፣ ዝንጋቴ ውስጥ ነን ማለት ነው። ነዓም ወዕንደ አልአዛኒ ሌላው ዱዓ ተቀባይነት ከሚያገኝባቸው ቦታዎች ወዕንደ አልአዛኒ በአዛን ሰዓት ዕንደ አልአዛኒ አዛን በሚልበት ጊዜ እያሉ ነው። ምክንያቱም ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሚን ሐዲስ አቢ ኡማመተ ረዲየላሁ ዐንሁ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢዛ ናደ አልሙናዲ ፉቲሐት አብዋቡ ሰማእ ወስቱጂበ ዱዓ ተጣሪ በተጣራ ጊዜ ማለትም ሙአዚን አዛን ባለ ጊዜ የሰማይ በሮች ይከፈታሉ፣ ዱዓዎችም ተቀባይነት ያገኛሉ ይላሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ግን ወዕንደ አልአዛን በሚለው ላይ ዑለማዎች ሌሎችም ኢማሙ ነወዊን ጨምሮ አይ ባዕደ አልአዛን ሙባሸረተን ነው፣ አዛን ካለ በኋላ ቀጥታ ነው እንጂ አዛን እየተባለ አይደለም። አዛን እየተባለ ዱዓ አድርጉ ተብሎ የመጡ ሐዲሶች በአጠቃላይ ከአዛን በኋላ ነው የሚፈለግባቸው ይላሉ ኢማሙ ነወዊ። ስለዚህ ወዕንደ አልአዛን የሚለውን አይ ባዕደ አልአዛን ሙባሸረተን ከአዛን በኋላ ቀጥታ አዛን ከጨረሰ በኋላ። ምክንያቱም ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያመላከቱን የጠቆሙን አዛን ሲል ልክ ሙአዚኑ የሚለውን ካልን በኋላ ከዛ በረሱል አላሁመ ረበ ሃዚሂ ዳዕወቲ ታማ ወሰላቲ ልቃኢማ አቲ ሙሐመድን ወሲለተ ወልፈዲላ ኢላ አኺሪሂ ይህንን እንድንለው ይህንን ያለ ሰው ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጀነት ገባ ብለዋል። ስለዚህ ከአዛን በኋላ ነው። ይህንንም የሚያጠናክር ሐዲስ አለ ሚን ሐዲስ አነስ ብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ ረሱል ዓብደላህ ብን ዓምር ረዲየላሁ ዐንሁ የሆነ ሰው ወደ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጣና ያ ረሱለላህ
እንደው ሙአዚኖች እኮ በአጅር በለጡን ሲላቸው ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቁል ከማ የቁሉን እነሱ እንደሚሉት በል፣ ሙአዚኖች የሚሉትን በል። ፈኢዘ እንተሀይተ ፈሰል ቱዕጣ ነገር ግን ከጨረስክ በኋላ አያችሁ፣ ፈኢዘ እንተሀይተ ልክ እሱ ሙአዚኑ የሚለውን እያልክ ከጨረስክ በኋላ አላህን ጠይቀው ትሰጣለህ ብለዋል ማለት ነው። ኢዘን ወኢንደ ልአዛን አይ ባዕደ ልአዛን በሉት። ወበይነ ልአዛን ወልኢቃመቲ ወበይነ ልአዛን ሌላው ዱዓ ተቀባይነት ከሚያገኝባቸው ጊዜያቶች ወበይነ ልአዛን ወልኢቃመ በአዛንና በኢቃም መካከል በእሱ መካከል ክፍት ሰዓቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ሱናም ልትሰግድ ትችላለህ በይነ ልአዛን ወልኢቃማ ከሆነ። ጠይብ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላ ዩረዱ ዱዓኡ በይነ ልአዛን ወልኢቃማ በአዛንና በኢቃም መካከል ዱዓ በፍጹም አይመለስም ብለዋል። ናም ሌላው ወአድባሩ ሰለዋት አልመክቱባት ወአድባር አሰለዋት አልመክቱባት ከግደታ ሶላቶች በኋላ ወአድባር በኋላ ላይ አሰለዋት አልመክቱባት ግደታ ከሆኑ ሶላቶች በኋላ። ነገር ግን እዚህ ላይ ባረከላሁ ፊኩም አድባር መቼ ነው በሚለው በዑለማዎች መካከል ትልቅ የሆነ ኺላፍ አለ። ጠይብ አድባር ሰላት ከማሰላመት በፊት ነው ወይንስ ሳያሰላምት ነው? ጠይብ ላላ ካሰላመተ በኋላ ነው የሚል አለ። ብዙ ዑለማዎች ከማሰላመት በፊት ነው የሚሉ አሉ። እንደዚሁም ሌሎች ደግሞ ካሰላመተ በኋላ ነው የሚል አሉ። ነገር ግን ባረከላሁ ፊኩም አንዳንድ ዑለማዎች ምን አደረጉ? ይህንን አስመልክቶ ከአድባር ሰለዋት በኋላ የሚሉ የመጡ ዚክሮች በተመለከተ ለምሳሌ ዚክር ከሆነ ተስቢሕ ሊሆን ይችላል፣ ተሕሚድ ሊሆን ይችላል፣ አያተል ኩርሲ መቅራት ሊሆን ይችላል። ፈልሙራዱ ቢዱብሪ ሰላት ሁና ባዕደሃ እንደዛ ከሆነ ካሰላመተ በኋላ ነው። ጠይብ ማለትም እነ ዚክር ለምሳሌ ሱብሓነላህ፣ አልሐምዱሊላህ፣ አላሁ አክበር ደግሞ አያተል ኩርሲን መቅራት አድባር ሰላት በኋላ ከተባሉ ባዕደሃ ካሰላመተ በኋላ ነው አሉ። ግን ወኢን ካነ ዱዓአን ዱዓ ከሆነ ግን ፈልሙራዱ ቢዱብሪ ሰላት አኺሩሃ አይ ቀብለ ተስሊም ዱዓ ከሆነ ግን ከማሰላመቱ በፊት ነው ጠይብ ያሉ ዑለማዎች አሉ። ስለዚህ በዛ መሰረት መሄዱ የተሻለ ነው ኢንሻአላህ። ናም ቃለ ወዕንደ ስዑድ ልኢማሚ ወዕንደ ስዑድ በሚወጣበት ጊዜ አልኢማም ኢማም በሚወጣበት ጊዜ የውም አልጁምዓቲ አለል ሚንበሪ የጁምዓ ቀን ሚንበር ላይ በሚወጣበት ጊዜ ሐታ ትቅዳ ሰላህ ሰላት እስክትጠናቀቅ ድረስ። ሌላው ዱዓ ተቀባይነት ከሚያገኝበት ቦታና ጊዜ ኢማሙ ሚንበር ላይ ወጥቶ ሶላት እስክትጠናቀቅ ድረስ ባለው ነው። ይህም በዑለማዎች መካከል ኺላፍ አለው። መቼ ነው ሰዓቱ? ጁምዓ ቀን አው ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ሰዓት አለች። በዛ ሰዓት ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዱዓን የሚቀበልበት የሆነ ሰዓት እንዳለ ጠቁመውናል። ግን መቼ ነው የሚል ሰፋ ያለ ኺላፍ አለ። ወአኺሩ ሰዓቲን በመጨረሻ ሰዓት ላይ ባዕደ አልዓስሪ ከዓስር በኋላ ሚን ዛሊከ ልየውም በዛው ቀን ማለትም በጁምዓ ቀን ማለት ነው። በዛው ጁምዓ ቀን ከዓስር በኋላ ዱዓ ማድረግ ይህም ነው ብዙ ዑለማዎች ያሉበትም እሱ ነው። ረሱልም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈልተሚሱሃ አኺረ ሰዓቲን ባዕደ አልዓስሪ የሚል ሐዲስ አለ። ሚን ሐዲስ ጃቢር ብን ዓብዱላህ ረዲየላሁ ዐንሁ ከዓስር በኋላ ፈልጓት ይህችን ሰዓት የሚል ሐዲስ አለ። ኢማሙ አሕመድም አክተሩ አልአሓዲስ ፊ ሰዓቲ አለቲ ቱርጃ ፊሃ አልኢጃበቱ ዳዕዋ እነሃ ባዕደ ሰላት አልዓስር ይላሉ። ሌሎች ዑለማዎችም ሀገዛ እጅግ በጣም ተስፋ የሚደረግበት እቺ ዱዓ ተቀባይነት የሚያገኝበት አስመልክቶ የመጣው ከዓስር በኋላ ነው ይላሉ ማለት ነው። ነዓም وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقة فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم فمنها ما في السنن وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول
اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي لفظ لقد سأل الله باسمه الأعظم. وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي مسند الإمام أحمد أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. طيب قال رحمه الله وصادف كقدمه ግዲስ ዱዓ ተቀባይነት የሚያገኝባቸውን ቦታዎች ግዚያቶችም ጭምር ጠቀሱ። ወصادف ከገጠመ እነዛ ቦታዎችን ከመግጠሙ ጋር እነዛን ሰዓቶች ከጥሩ ሰዓቶች ከመሆናቸው ጋር ግን وصادف ከገጠመ خشوعا في القلب خشوعا ፍራቻ ካለ في القلب በቀልብ ውስጥ وانكسارا መሰበር ካለ بين يدي الرب كالله سبحانه وتعالى فيت لفيت مسبر كالله وذلا له لسو زك مالت كالله لا الله سبحانه وتعالى وتضرعا مواردم كالله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ورقة اندزيهم دم رقة ازنت قلبو لين يعني درك مهوني اللبتم بزينة هونيت عليك هنا واستقبل الداعية واستقبل كالتكتاج الداعي دعاء የሚያደርገው ሰው القبلة ወደ ቂብላ ከተቅጣጨ ወደ ቂብላ ከዞረ የሚወደድ የሆነ ተግባር ነው እንደ ሸርጥ አይደለም። وكان كهونم على طهارة بطهارة ላይ ከሆነ ورفع يديه ሁለት እጆቹንም ካነሳ إلى الله ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁለት እጆቹን ካነሳ ሁለት እጆቹን ማንሳት ዱዓ ተቀባይነት እንዲኖረው ከሚያደርጉ ነገራቶች ውስጥ ነው። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. طيب ينانت جيتا حينا يعني كثير الحياء كريم لقاشنا سيتطيق لقاشنا وكتتطيق دمون ديتليونه يستحي من عبده كباريو يافرال على الرسول عليه الصلاة والسلام ሁለት እጆቹን አንስቶ በባዶ ሊመልሳቸው አላህ ያፍራል አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ስለዚህ ዱዓ ሲያደርግ ሁለት እጆቹን ካነሳ وبدأ بحمد الله اللهن بما مسكن كجمرة والثناء عليه اللهن بما ودس كجمرة ثم ثنى كزام كقتلا بالصلاة على محمد برسول عليه الصلاة والسلام لي صلوات بما ورد اللهن كمسكنا اللهن كودس كذا برسول عليه الصلاة والسلام لي اندزيه صلوات كورد ثم قدم كزام كاسقدم بين يدي حاجته كحاجو في اللفيت مالتم يا يميفلقون نجر كمتأيق بفيت التوبة والاستغفار توباننا استغفارا كاسقدمه جنان وسوي اوكي مرحبا لحظة سبحان الله نيت سافاريكم مشال مسلوي نبر السنم يقيركم ينبره
አሁን እንዴት ነው አብዱረዛቅ? አሎ አብዱረዛቅ አላሁ ሙስተዓን። አብዱረዛቅ አሁን ይሰማል? ኔት በጣም ሱብሃንአላህ አሁን ይሰማል በደምብ ይሰማል አሁን? نعم ይሰማል። طيب ثم قدم ከዛም ካስቀደመ بين يدي حاجته ከጉዳዩ በፊት ለፊት ማለት ጉዳዩን ከመጠየቁ በፊት ካስቀደመ التوبة والاستغفار ተውባንና ኢስቲግፋርን ካስቀደመ ተውባ እያደረገ ኢስቲግፋር እያደረገ ገና ነው እስካሁን ድረስ ወደ ጥያቄው አልገባም። ثم دخل على الله ከዛ በአላህ ላይ ከገባ ማለትም ከጀመረ ዱዓውን ጀመረ وألح عليه በሱ ላይ ምን አለ ቸካል في المسألة በዛ በሚጠይቀው ነገር ላይ ቸካል ያ አላህ ያ አላህ ያ ረብ ያ ረብ ደጋግሞ ጠየቀ። وتملقه ከተለማመነው ተመለቀ ለሁ ማለት ተወደደ ኢለይሂ ጠምዐን ፊህ በፍቅር በትህትና መጠጋት እሱ ዘንድ ያለውን ፈልጉ። ስለዚህ ወተመለቀሁ ከተለማመነው አላህን ከለመነ እንበለው ወደዓሁ አላህን ከለመነ አላህን ከጠየቀ ረግበተን እሱ ዘንድ ያለውን መልካም ነገር ፈልጎ ወረህበተን እሱ ዘንድ ያለውን መጥፎ ነገር ፈርቶ አላህን ከለመነ ወተወሰለ ኢለይሂ ወደ አላህም ከተቃረበ ቢአስማኢሂ በስሞቹና ወሲፋቲሂ በባህሪያቶቹ ወተውሂዲሂ በብቸኝነቱ በአላህ ስሞች በአላህ ባህሪያቶች ወደ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ከተቃረበ ወሊላሂል አስማኡል ሑስና ፈድዑሁ ቢሃ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዳለ ወቀደመ ካስቀደመ በይነ የደይ ዱዓኢሂ ከዱዓው ፊት ለፊት ካስቀደመ ሰደቃን ካስቀደመ ጠይብ ተመልከቱ ወደ ቂብላ ተቅጣጫ በጦሃራ ላይ ሆነ ሁለት እጆቹን አነሳ ከዛ አላህን አመሰገነ አላህን አወደሰ በረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ሰላዋትን አወረደ ጉዳዩን ከመጠየቁ በፊት ተውባን ኢስቲግፋር አደረገ ከዛ ወደ ጥያቄው ገባ ከዛም ቸካል አንድ ጊዜ ጠይቆ ዝም አላለም በአላህ በስሞቹ በባህሪያቶቹ መቃረቡን ቀጠለ ማለት ነው ከዛም ደግሞ ሰደቃን አደረገ فإن هذا الدعاء ይህ ዱዓ ኢብኑል ቀይም እስካሁን በተጠቀሰው መልኩ የተደረገ የሆነ ዱዓ እስካሁን የጠቀስኩልህን መስፈርቶች አሟልቶ አዳቦች አሟልቶ ግዚያቶች ጠብቁ ካደረገ لا يكاد يرد أبدا لا يكاد አይቀርብም يرد أبدا በፍጹም ይህ ዱዓ ሊመለስ አይቀርብም በፍጹም ይህ ዱዓ ውድቅ ሊሆን አይችልም ማለታቸው ነው ولا سيما በተለይ ደግሞ ኢንሳደፈ ከገጠመ الأدعية التي እነዛን ዱዓዎች ከገጠመ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام ينقሩ የሆኑትን ዱዓዎች እነዛ ዱዓዎች መظنة الإجابة ተቀባይነት ያገኛሉ ወይ ደግሞ በእንደዚህ የተደረገ ዱዓ ተቀባይነት ይኖራቸዋል ተብሎ የሚጠረጠሩ የሆኑ ዱዓዎች أو أنها ወይም እሷ متضمنة አቅፋ የያዘች ሆነች لاسم الأعظم يا الله سبحانه وتعالى ትልቁን ስም اسم الأعظم አቅፋ የያዘች የሆነችን ዱዓ አብሮ ከሰበሰበ ይተጋባ ነው አይደለ ቅድም የጠቀሱት አሉ አንዳንድ አዳቦች ከዛም ደግሞ ግዚያቶችንም ነግረውናል ይሄ ዱዓ በፍጹም አይመለስም ካሉ በኋላ ከዚህ የበለጠ ደግሞ ሊያሻሽለው የሚችል የበለጠ ደግሞ መልካም ሊያደርገው የሚችሉ ነገራቶችን ጠቀሱ አንደኛ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስመል አዕዘምን አቅፎ የያዙ ዱዓዎችን ማድረግ ወይ ደግሞ ተቀባይነት ይኖራቸዋል ተብሎ የታሰቡ ዱዓዎች የተነገሩ በሐዲስ ማለት ነው فمنها ከነዚህ ዱዓዎች ውስጥ አሉ ما في السنن በሱነን ውስጥ ያለው ነው ወሰሂህ ኢብኑ ሒባን كذلك صحيح ابن حبان ላይ ያው ሱነን ከተባለ አራቶቹን ሱነኖች ነው ሱነን ነሳኢ ሱነን አቢ ዳውድ ሱነን ትርሚዚ ወሱነን ኢብኑ ማጃህ እነሱን ነው من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أبو بريدة باستلفه حديث سدمو كعباتو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يهونن سو سمو يقول سيل سموت رسول عليه الصلاة والسلام اللهم جيتا يهوي يا الله اندمالت اللهم يا الله إني أسألك تأيك هلو بأني إني بمهوني أشهد مسكرا له أنك أنتكو أنتنا اللهنا لا إله إلا أنت كأنت وجه بحق من ملقيتا إلا الأحد بالتشينيانة الصمد يهل متقيانة طيب الذي لم يلد يالولد ولم يولد يالتولد ولم يكن له لسم يللو كفوا أحد أندم أتشا يللو يهون جيتا رسول عليه الصلاة والسلام اندزي السيل يهون انسو سمو فقال رسول عليه الصلاة والسلام منانو لقد سأل الله
برقت الله طيك بالاسم الذي بزاسمو الله طيكو إذا سئل به أعطى بزي السم كتتأيك يسهد على الله وإذا دعي به بزي السم كتلمن أجاب يملسال طيب وفي لفظ بريلا لفظ دمو لقد سألت الله برقتم الله طيك باسمه الأعظم بتلك اسم الله طيكو يا الله اسم الأعظم يتنيونه خلاف له الله نو التلايين تنوچالو طيب أن رسول عليه الصلاة والسلام اندزي هالوت مالتنا وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم بل لا دمو جامع الترمذي الناس صحيح الحاكم لاي من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام منالو دعوة ذي النون يا أساو بالتبيت دعاء لرسول عليه الصلاة والسلام دعوة ذي النون يا أساو بالتبيت دعاء مالتم نبي الله يونس وذا النون إذ ذهب مغاضبا الله سبحانه وتعالى عندنا قرن تاريخ سورة الأنبياء عليه إذ دعا بلما نجزي وهو سو في بطن الحوت بعسان باريه الوسط هنا الله بلما نجزي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نبي الله نوح عليه السلام نبي الله يونس عليه السلام لك زاب أسان باريه الوسط هنا اندزين برسلين برو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنسل الله سبحانه وتعالى أزا وسورة الأنبياء عليه قتلوا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين دعاء تقبلنا كنبربت جنكة ما وطانو إلى الله سبحانه وتعالى إن رسول عليه الصلاة والسلام منالو دعوة ذي النون يزاي أساب التبيتو نبي الله يونس يا يونس دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنه على رسول عليه الصلاة والسلام لم يدعو بها مسلمون عند مسلم مكوب السوا دعاء يا درقم في شيء قط بهنا قداي لي بهنا نقل لي لك بزي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بزي دعاء يا درقم إلا استجاب الله له الله لسو يتقبلوا بهن نجي أن هي ذكرنا ونجي دعاء نندي طيب إمام الصنعاني رحمه الله اندملوت فإن قيل هذا ذكر لا دعاء إيكو ذكرنا ونجي دعاء لم كتبالا قلنا هو ذكر يفتح به الدعاء ثم يدعو بما شاء أو هي دعاء لم ذكرنا نقرقن دعاني كفتبتها لدعاء دمك فشايتك أمنا إهن كالبوها لا وده دعاء يقبال يعني يتفلق بتي لعله عندنا علماء وشدمو كهولت لقطاجة دعانو طيب عندنا في بعض طرقه ثم يدعو ملاله طيب إهن ده دعاء مكفشة يتقمنا كذابها لا دعاء يادرق ملاله ሁለተኛ ደግሞ ابن عيينة رحمه الله ስለዚህ ተጠይቀው ይሄ ታዲያ የትኛው ላይ ነው ዱዓው ይሄ እኮ ዚክር ነው ተብለው ابن عيينة ተጠይቀው ለሰውየው ምን አሉት አማ علمت ان الله تعالى يقول አላወክም እንዴ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الهيالو الله ማለቱን اذا شغل عبدي ثناؤه عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين የኔን ባሪያ እኔን ማወደሱ እኔን መዘከሩ እኔን ከመጠየቅ ቢዚ ካደረገው ጠያቆች ከሚጠይቁት በላይ ይሰጣዋለሁ ብሏል ይሄን አታውቅም እንዴ አላህ በሐዲስ القرسي እንደዚህ ማለቱን አሉት ابن عيينة ስለዚህ ባረከላሁ ፊኩም አንደኛ ዚክር ለራሱ ቢሆን ዚክር ስታደርጉ በአላህ ቢዚ ስትሆኑ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታላቅነት እየመሰከራችሁ በወንጀላችሁ እያመናችሁ በምትቆዩበት ሰዓት ላይ አላህ የውስጣችሁን የሞራዳችሁን ያሳካላችኋል ከጠያቂ በላይ ማለት ነው ወይም ደግሞ ኢማም الصنعاني እንዳሉት ይህንን እንደ ዱዓ መክፈቻ ያደርጋል ማለት ነው አላህን ያጠራል ራሱንም በወንጀሉ يعني اقرار ያደርጋልና ከዛ በኋላ ወደ ዱዓው ይገባል ማለት ነው نعم وفي صحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببخارينا بمسلم وست عبد الله بن عباس باستلفت حديث رسول عليه الصلاة والسلام كان يقول عند الكرب بشجر جزي رسول عليه الصلاة والسلام يلو نبرة لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله العظيم تلكو الحليم تشايهن الله حالم الله بارون وانجل يجيو ياتفا يجيو زمي لهن طيب حليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله إلا الرسول عليه الصلاة والسلام رب العرش العظيم يقزفو يارش بالتبيديون وقيتا لا إله إلا الله رب السماوات يسماي بالتبيد يسماي قيتاج ورب الأرض يمدرم بالتبيد رب العرش الكريم يا كريم يا عرش بالتبيتم
الكريم هنا أي الحسن يترو يمرت يا عرش لزل عرش بارك الله فيكم الكريم لعرش وصفنا يتفلقوا إلى الشيخ فوزان حفظه الله تعالى مكنياتهم مجمر عليه رب العرش العظيم بالوال يجزوه يا عرش بالتبيت زي قدمه رب العرش الكريم الحسن يترو يمرت يا عرش بالتبيت طيب عظمه من حيث الكم ليون الجلال زي قدمه يعني حسن ككيفية وكهنيته وانصار كريم وانقوم يسكيدال يلالو نعم رسول عليه الصلاة والسلام እንደዚህ ይሉ ነበረ በችግር ጊዜ ማለት ነው وفي مسند الإمام أحمد أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام من قالوا ما أصاب أحدا قط ما أصاب آجن مع الرسول عليه الصلاة والسلام أحدا عند أكل قط بفص ما يجنيو هم ጭንቀት ولا حزن ما يجنيو طيب هم في المستقبل له ودفيت لم يمت أنا جر هم منه حزن ويدمو حزن على أمر ماضي بل فنجر لينه أجن يوم على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال كذاب على إهنن سويوش جراجنيو هم غم جنيو فقال كذا على اللهم يا الله جثاي هو إنما إني عبدك إني أنت بارهني إني عبدك ابن عبدك يا بارهم لجنين ابن عمتك يا بارهم سيت لجنين طيب آدم النهوان نيلال أني النسو لجنين ناصيتي بيدك ناصية يعني ناصية هي جنباراتشين كفيث لا يالو بارتنا من الوقت لما اسكمت ناصية عنات النبال يعني ميكربي هنا تركو ناصيتي بيدك يعني عناتي بانت الجنات ماض تفسامينو في بني لا تفسامينو حكمك ينتفرده بني لا تفسامينو أنت يمتلو أنت يمتازو أنت يسعفكو هلو بني لا يفسامال عدل في بني لا يمدمو فتهاوينو قضاؤك ينتفرده الله بني لا يميفردو ملكام هنا طرو يعني مدفو ما قنيتم هنا يعني التلايو بشتام فتهنو بدل يدلم أنت مثبدل جيت يدلهم أسألك اللهم جيتايه يطيق هلو بكل اسم هو لك بكل اسم بهلم سموچه هو لك لانتو بانو سموچه بعدك على يطيق هلو سميت به نفسك راسه أنت بسيمكبت سموچ راسه أنت بسيمكاچو براسه لا يوطاچو سموچ راسه يسيمكبت سموچ بعدك على يطيق هلو أو علمته ويم يستمركو أحدا عندن من خلقك كفطراتاتوچ ملائكام ሊሆኑ ይችላል መልእክተኞችም ሩሱሎች ሊሆኑ ይችላሉ ካስተማርካቸው በእነሱ በአጠቃላይ ስሞች ይጠይቃሉ አው አንዘልተው ወይም ያወረድከው በሆነው ስምህ في كتابك በአንተ መጽሐፍ በተውራትም በእንጂልም በሌላ መጽሐፎች ሊሆኑ ይችላሉ ያወረድካቸው ስሞች በአጠቃላይ ይጠይቃሉ አው استأثرت به ወይም ደግሞ አንተ የተለየህበት የሆንከው في علم الغيب በሩቅ ዕውቀትህ عندك አንተ ዘንድ ባለው ሩቅ ዕውቀት طيب أنت بتشا متاكاتشو سموش لزان علماوش يا الله سبحانه وتعالى سموش زت أنا زت أي بتشا يرلوم رسول عليه الصلاة والسلام يا الله زت أنا زت أي سموش حفظ جنتي جبال يمي لو حديث يا الله سموش زت أنا زت أي ناتشو بتشا ناتشو بلو مقدب ميسجل يرلم عند زو ما توفيل صدقة سته كعلم ما توفيل بتشانو يالله مالت عرلم كبزو فيلو تشوست ما توفيل صدقة سلاسة تنج وهكذا يا الله سبحانه وتعالى سموش كما كزتنا زتي بلايناچو ማለት ነው እና رسول عليه الصلاة والسلام እንደዚህ ያለ ሰው አሉ ከዛስ ምን አለ አንተ جعل القرآن እጠይቃለሁኝ ነው አንተ جعل القرآن ቁርአንን እንድታረግልኝ العظيمة ትልቁን የሆነን ቁርአንን እንድታረግልኝ ربيع قلبي የቀልቤ ጨፌ እንድታረግልኝ እጠይቃለሁ የቀልቤ ምንጭ እንድታረግልኝ እጠይቃለሁ ونور صدري يدراتي برهانم بمعنى يقلبي برهان እንድታረግልኝ እጠይቃለሁኝ وجلاء حزني وجلاء ማስወገጃ حزني የኔን የሐዘኔን ማስወገጃ መግፈፊያ እንድታረግልኝ እጠይቃለሁ وذهاب همي وذهاب ማጥፊያ ማስወገጃም እንድታረግልኝ وجلاء መግለጫ በሉት حزني የሐዘኔን መግለጫ እንድታረግልኝ وذهاب ማስወገጃ همي የኔን ደግሞ همين ጭንቀቴን ማስወገጃ እንድታረግልኝ ቁርአንን እጠይቃለሁ ይሄንን ያለ ሰው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه إلا أذهب الله يسوغرلت بهون እንጂ
ሐመሁ ወሑዝነሁ ጭንቀቱንም ሐዘኑንም አላህ ያስወገደለት ቢሆን እንጂ አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወአብደለሁ የቀየረው ቢሆን እንጂ መካነሁ በዛ ቦታ ላይ ፈረሐን ደስታን የቀየረለት ቢሆን እንጂ ጠይብ ይህንን ዱዓ የሚል ሰው አላህ ሐሙን ገሙን ያስወግድለታል ሐዘኑን ያስወግድለታል አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈቂለ ተባሉ ያ ረሱላላህ አንቱ የአላህ መልእክተኛ አላ ነተዓለሙሃ ታዲያ አንማራትም ምን ይህችን ሐዲስ አንማራትም አሏቸው ቃል ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ በላ እንዴታ ينبغي يقبل لمن سمعها السؤال لسمات هلو أن يتعلمها السؤال لمارات يقبل على الرسول عليه الصلاة والسلام إذن بارك الله فيكم شيخو يمجمر مدهاني تاتشوني تقومت من دنو دعاء النرق تلقو مفتيحات شنسونو أزيبوها لا انديت كونجل موتات اندميشل انديت كزيسوس ملاكك اندميشل እንዴት ከአላህ ጋር የበለጠ እንደሚቀርብ ይነግሩታል ግን ያን ከመንገሪ በፊት መጀመሪያ ዱዓ አድርግ አላህን ለምን ያ አላህ ከዚህ ወንጀል አውጣኝ ያ አላህ አልቻልኩም ያ አላህ ሞከርኩኝ እገዘይ ብለህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ሸክ ልትል ይገባል በመንገድህም ላይ እየበላህም እየጠጣህም ዱዓ አድርግ ባገኘው አጋጣሚ አላህን ለምን እያሉት ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢንሻአላህ በዱዓ ላይ ልንጠነክር ይገባል ዛሬ እዚህ ላይ እናቆማለን ቀጣይ ኢንሻአላህ ሌሎችንም እንመለከታለን ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰምተው የሚተከሙ ሰዎች አላህ ያድርገን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህንን ኪታብ ለህይወታችን መስተካከል ሰበብ ያድርገው والله اعلم وحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته